prva epizoda DFC podcasta Pod lupom. I negdje kao što sam napisao na društvenim mrežama, kad smo radili svu najavu prethodne sedmice, cilj je da kroz jednu kratku video formu razgovora sa stručnim ljudima podignemo svijest o pitanjima iz našeg domena rada. To su dezinformacije, potrebe medijske i digitalne pismenosti i tehnologije. Sad, ja sam to objavio prethodne sedmice i ljudi su me pitali kao zašto podcast? Jer je prije svega interaktivan, video forma je u današnje vrijeme prijemčivija za gledanje i drži pažnju, za razliku od teksta. Mislim da ne treba bježati od činjenice da ljudi mnogo više vole gledati nešto nego čitati, barem ovdje naša publika u Crnoj Gori. Sad, isto tako je činjenica da živimo u jednom dobu informacije, dobu dezinformacija, a da napredak tehnologije čini da je sve teže razlikovati istinu od laži. Aktualna pandemija, pored samog virusa, doprinijela je i donijela je sa sobom pregršt teorija zavjera, tema o kojoj sam mnogo govorio prethodnih par mjeseci. Sad, rekao bih da se sama situacija usijala prethodne nedelje, vjerovatno si vidio izvještaj koji je objavio Globsec o teorijama zavjere uz 9 zemalja, dakle centralna i istočna Europa i zapadni Balkan. I kada je riječ o Crnoj Gori, studija je pokazala veoma zabrinjavajuću statistiku. Naime, 4 od 10 građana u Crnoj Gori vjeruje da koronavirus ne postoji, znači što je suludo, i po tome smo prvi na ovoj skali, odnosno među zemljama koje su obrađene u uzorku koje je tretiralo ova studija. Zatim 4 od 10 toliko isto vjeruje da je koronavirus prevara, odnosno da je vještački stvorena, a manje od polovine bi pristalo da se vakciniše. Čini mi se da ne pogađam, ali oko 41% je reklo da bi bilo zainteresovano da bude vakcinisano. Sad, teorija zavjere je ono zbog čega sam ti danas zvao ovdje. Da malo razgovaramo, ti si novinar sa međunarodnim iskustvom, čovjek koji je čuo i vidio svašta, tebe će prepoznati veliki broj ljudi sa Twittera, a između ostalog i vodiš i Sarajevo Calling, kako sam već rekao, svjetski poznat i slušan podcast. Sad, prije no što samo počnemo, izađemo u neka pitanja i otvorimo diskusiju, Saša, ja bih ti se zahvalio što si ovdje sa nama i pogotovo u prvoj epizodi. Obično si ti taj koji je moderator. Imali smo sad malo iskustva na TUBS forumu, zajedno smo bili na panelu, međutim danas situacija je malo drugačija. Dakle, bit ću loš domaćin, pa ću reći, ko je Aleksandar Brezar? Odakle ti ovdje danas s nama? Kao prvo, Milane, hvala ti puno što si me pozvao. Jeste, malo mi je neobično stvarno da sam ja taj koji priča. Obično, ja postavljam pitanja pa mi je čak i blago neugodno. Ko je Aleksandar Brezar? To mi je malo, to je iz trećeg lica da kažem. Aleksandar Brezar je novinar sa skoro 15 godina iskustva u medijima. Pisao sam o medijskoj etici, pisao sam o dezinformacijama, o malignom utjecaju, pogotovo spoljnom malignom utjecaju pojedinih država, da sad ne ulazimo u specifične detalje. Radio sam kao dopisnik iz Brisela za BHRT i ne bih se nešto pretjerano hvalio, mislim da usput spomenem ponovo podcast Sarajevo Calling, koji vodim zajedno sa Jasminom Mujanovićem. Tako da, valjda sam dovoljno kvalifikovan da pričam malo, nekih 15 minuta o teorijama zavjere, ostalo može neko drugi da preuzme u narednim epizodama. Tako je, pa upravo zato što si kvalifikovan i što znam koliko u stvari ti znaš o ovoj temi, zato sam odlučio da negdje probijemo led s prvom epizodom u kojoj ćeš baš ti biti gost. I kako je sama ideja, odnosno cilj da ovo bude jedan kratka video forma i kratki razgovor, ajde da ga ne dužimo, nego da pređemo u centar stvari. I počet ćemo s jednim pitanjem koje možda i ne očekuješ kada se počinje, ali šta je to od teorija zavjere, da kažem, ostavila utisak na tebe? Koja je to najluđa teorija koju si čuo? Iskoristit ću svoju ulogu domaćina danas, pa ću samo pomenuti da sam prije par dana čuo teoriju koja spaja vanzemaljce i Hrista na neki uvrnut način i naravno s onim začinom koronavirus je prevara. Dalje od toga neću ići, već ću ti dati prostor da odgovoriš. Pa vidi, super si to novinarski, znaš, počeo sam neočekivanim pitanjem. Najluđa teorija zavjere. Pa mislim da sad
pogotovo kako živimo u ovom digitalnom vremenu kada se bilo koja teorija zavere može dijeliti ekspresno i naći nekako pogodno tlo, teško je izabrati neke stvari koje se ja sjećam onako lično i to iz neke svoje, kako bih rekao, detinjstva, mladosti, jer sam imao tu užasnu nesreću ili sreću kako već da odrastam u 90-im na prostorima bivše Jugoslavije, je da je tada isto atmosfera među građanima bila takva i mislim ta generalna pogubljenost u prostoru i vremenu bila takvo da je postalo jako pogodno tlo za neke druge teorije zavere. I onda ili lažne vijesti generalno. I onda recimo jedna od meni onako stvari koje su ostale najviše u sjećanju je recimo nešto što se pojavilo u magazinu Zona sumraka, koji nažalost postoji još uvijek, a to je dijete sa anđelskim krilima rođeno na Kosovu. To je bio onako naslov koji je bio vrlo upečatljiv. Sad, kako smo došli od toga da se recimo mislim namjerno sam to spomenuo, jer radi se o specijaliziranom magazinu koji ima neku svoju publiku u vremenu kada možda informacije nisu bile nije ih bilo tako lako provjeriti, neke stvari nisu bile dostupne kao danas. Mislim, danas smo u situaciji gdje je neko opšte znanje vrlo lako dostupno, vrlo jednostavno izgooglati, bilo šta, naći na Wikipediji ili na nekom drugom čak i kredibilnijem izvoru i onda smo se svejedno doveli u situaciju da ja mislim da sad imamo puno više teorije zavjere oko bilo čega i vrlo je lako od bilo čega stvoriti neku teoriju zavjere, puno lakše nego što je bilo recimo 90-ih kada je, mislim, barem našom regijom vladalo neko apsolutno ludilo. Sad, koja mi je omiljena? Pa ne znam, od Davida Icka i ljudi guštera, ta mi je sjajna, do jedna koja mene poprilično čudi i to onako zadržala se dobrih koliko 60-70 godina je to da nikad nismo sletjeli na mjesec. To jest da NASA nikad nije poslala misiju na mjesec 1969, nego da je u pitanju bio neki hollywoodski studio. I ono što mene najviše iznenađuje oko te teorije zavere da su me u njenu istinitost ubjeđivali jako inteligentni ljudi. I to smatram izuzetno problematično. Ljudi, dakle, s kojima se ja možda slažem politički, ideološki, ovako, onako, tako dalje, koje cijenim, u jednom momentu su potpuno izgubili kredibilitet kad su me počeli ubjeđivati u to da ne, NASA nikad nije sletila na mjesec. I šta bih još izdvojio? Možda ravnozemljaši su mi jako interesantni. Pogotovo čitav taj aspekt Australije kao izmišljenog kontinenta koji ne postoji, gdje ne znam koliko desetina hiljada ljudi je uposleno da glumi Australijanac. To mi je sjajno. Pa ima, kad smo kod teorije ravne zemlje, mislim da svaka regionalna zemlja, i Crna Gora, i Srbija, i Bosna, i svi ostali, imaju svoju Facebook grupu ravnozemljaši Crna Gora, ravnozemljaši Bosna i Hercegovina, i onda se tu, kad se krene istraživati, zađu u neki niz morbidnih stvari koji potpuno izlaze iz koncepta, prvobitnog koncepta same grupe. Ono što mi je zapalo zapravo za uši, slušajući te, jeste to što si rekao da je danas mnogo lakše nego ikada doći do tačnih informacija. Ali s druge strane imamo nikad veći problem toga da ne znamo šta je tačno, šta nije tačno. I taj dodatni input koji si naveo da i pametni ljudi, obrazovani ljudi koje smatraš inteligentnim, vjeruju u takve stvari. I onda se postavlja pitanje zašto je to tako? Zašto pametni ljudi vjeruju u teorije zavjere? Ovako, teorije zavjere su postale oduvijek, to znamo. Recimo, je upravo to pitanje ravne zemlje. Teorije kao ravne zemlje nije se prvi put pojavilo prije ne znam koliko par godina, nego postoji više stoljeća nekako je ponovno obnovljena ideja koja mislim, nekad, ja mislim da, ako se dobro sjećam, začeta sredinom 19. vijeka, pa je nešto trajalo možda do sredine 20. potpuno nestalo. Tada je to bila jako mala skupina ljudi, sada je to desetine ili stotine hiljada ljudi na Facebooku ili drugim društvenim mrežama. Zašto ja mislim da pod broj 1 ljudi vjeruju u teorije zavjere, a drugi dio tvog pitanja bi bio zašto toliko ljudi vjeruju u teorije zavjere? Po mom nekom mišljenju, ljudi vjeruju u teorije zavjere zato što žele, nekako se nalaze prvo, obično su to ljudi koji su dosta, hajmo reći, izolirani u društvu i osjećaju se kao da su nekako marginalizirani, bilo od strane, to se mislim kod nas posebno dobro vidi, bilo od strane domaće politike,
okruženje u kojem žive, možemo reći da doživljavaju, ako ništa, poniženje od same sredine u kojoj žive. I onda kroz vjerovanje u teorije zavjere, kroz širenje teorija zavjere, dobijaju neki osjećaj moći u tom kontekstu da možda znaju ipak nešto više od onog prvog komšije. Tako da, s jedne strane imamo to objašnjenje da se radi o cognitive bias. Radi se o, mislim, prije svega o kognitivnom problemu. Ako gledamo to iz psihološkog ugla, da između stvarnosti i te teorije zavjere, ljudi biraju da vjeruju u teorije zavjere zato što im daje neki osjećaj moći i superiornosti kao ja sam pametniji od tebe. A drugi razlog zašto je toliko ljudi, ali sad aktivno uključeno u vjerovanje i širenje takvih teorija zavjere, jeste sama činjenica da na internetu lakše mogu naći istomišljenike nego što su mogli sredinom 19. ili 20. vijeka kad je to zahtijevalo da ili pošalješ telegram negdje ili ne znam nije, nazoveš nekoga, ne znaš uopšte koga bi zvao i tako dalje, pa kroz neke kataloge ili magazine, ne znam, i oglase se oni nekako kupili, pa se tu skupi 500 ljudi. Sad, tebi ne treba 6 mjeseci ili 3 godine da skupiš 500 ljudi na jednom mjestu, nego napraviš Facebook grupu i automatski prijatelji pozove svoje prijatelje i tako dalje, dobiješ 10.000, publiku od 10.000. Sad, ovo što si rekao, slušao sam te pažljivo, ja bih, ako smijem, dodao jednu stvar. Konkretno kada je riječ o koronavirusu, postoji godinu dana, možda malo jače kako se javio prvi slučaj, a ni struka nema odgovore na određena pitanja. I ljudi onda nekako više vole, odnosno traže relativno laka objašnjenja za kompleksne pojave poput virusa, poput, ne znam, vakcine ili nekih stručnih stvari. I mnogo je lakše zapravo povjerovati u to da Bill Gates želi da čipuje Milana Jovanovića iz Podgorice, nego zapravo da Bill Gates radi na dobrobiti čovječanstva finansirajući izradu samih vakcina u određenim kompanijama. Tako da bih samo zaključio da mnogo je lakše vjerovati u laka objašnjenja koje nude teorije zavjere, nego se baviti stručnom literaturom i zaista shvatiti zašto je nešto tako kakvo jest. I ne znam, sad dolazim opet u situaciju da nije samo problem što su ljudi loše informisani i vjeruju u to, nego je dodatna opasnost to što zdravstvene institucije i kredibilne institucije postaju, da kažem, druga adresa, 3., 5., 6. na koje se ljudi informišu, dok su neki opskurni web sajtovi, portali, YouTube kanali, prva adresa gdje će ljudi potražiti informacije. Pored toga, urušavanje kredibiliteta. Šta je po tebi, ako kažem, najveća opasnost teorija zavjere koje ona nosi sa sobom? Pa sad, mislim da se to opet radi o jednom vrlo jednostavnom logičkom problemu, a to je da je nauka uvijek operisala po sistemu mi nešto ne znamo, to nam je polazna tačka. I hajde da vidimo na koji način mi to možemo empirijski dokazati, ako ne, onda je to teorija i tako dalje. Kad god se nauka našla u situaciji da kaže mi ne znamo, stvorilo se plodno tlo za teorije zavjere. I to se posebno manifestovalo u situaciji kad imamo jedan svjetski globalni problem, kao što je pandemija COVID-a, gdje ne samo da skoro pa ništa ne znamo, nego nailazimo i na oprečne informacije koje također dolaze iz službenih izvora i kako vremenom otkrivamo neke nove stvari vezane uz COVID-19, tako se možda neke prethodne informacije koje smo imali pokaže se da nisu tačne i tako dalje. Recimo, jedan dobar primjer je korištenje ibuprofena i njegova veza sa COVID-19, to je sa smrtnošću oboljelih od COVID-19, teško oboljelih. Mislim da je ovo jako dobar primjer toga koliko je dovoljno da čak i unutar medicinske struke dođe do dezinformisanja, kada je pitanje jedna mala stvar koja možda može promijeniti tok nečije bolesti, ozdravljenja i tako dalje. Sad, kad se pitanje teorije zavjere, to se sve naravno multiplicira u neku milionetu, jer isto kao što ja nisam ljekar, niti medicinski ekspert, niti virolog, niti epidemiolog, i sad ja pričam ovdje neke stvari, isto tako moj komšija, tvoj komšija, komšinica kogod, majka, otac, rođak, nebitno, najbolji prijatelj, može doći do nekih svojih tako zaključaka, ne znajući o čemu priča. Da bi to izraslo u puno opasnije, barem po meni, teorije zavjere koje uključuje ovo što si ti spominjao, dakle, COVID je nastao u nekoj laboratoriji, ili još gore,
COVID izmišljotina ne postoji, nemojte nositi maske, slobodno izlazite, šta ja znam. I ja mislim da sve dok pojedine teorije zavere ne ugrožavaju ničiju pojedinačnu ili grupnu sigurnost, one su relativno benigne. Pada mi na pamet jedno pitanje. Zamisli da se nađeš na nekom trgu sa, 10.000 ravnozemljaša. Sad stvori sliku, zamišlja, ili možda 10.000 ovih što vjeruju da korona ne postoji, možda miks svih njih, znaš ono. Na koji način bi ih ubidio da to što vjeruje nije tačno? Pa ovako, ne moram da zamišljam zato što sam u sticam okolnosti u Beogradu naletio na upravo grupu koja ne vjeruje u vakcini. Znači, koja vjeruje tačnije da će se vakcinama nalaziti tečni čip kojim će Bill Gates da kontroliše tebe, mene, Milana Jovanovića iz Aleksandra Brezara iz Sarajeva i tako dalje. Mislim, ima spisak, pa krenuo je od najvažnijih prema najmanje važnijih. I mogu ti reći da sam se ja stvarno zapitao u toj situaciji šta bi bilo da ja sad njih krenem da ubjeđam vi niste u pravu, ja sam u pravu. I mislim da je odgovor vrlo logičan, da ja najvjerovatnije ne bih završio ni drugu rečenicu, 300 njih bi me već cipalarilo. Tako da ja mislim da ta metoda direktne konfrontacije sa ljudima koji vjeruju u teorije zavjere nije pragmatična, niti će dovesti do nekog rezultata koji bi bio koristan bilo kom. A ako bismo htjeli da budemo korisni na jedan vrlo praktičan i pragmatičan način, onda bi naš zadatak bio da radimo tu istu stvar samo iz drugog ugla. Da iskoristimo već postojeće platforme i iskoristimo postojeće mehanizme, da umjesto teorije zavjere korisnicima i korisnicama društvenih mreža i ovih kanala za komuniciranje tipa Messenger, Viber, WhatsApp, šta već, ponudimo neću reći alternativne činjenice, ali činjenice, tačka. Mislim da pravi kraj ovoga našeg razgovora ne bi mogao da se desi, a da ne odgovoriš na ultimativno pitanje, sad da ili ne. Ne želim ulaziti u detalje, niti imamo vremena, samo hoću da te pitam da li si ikada lično povjerovao u neku teoriju zavjere i da li si zamislio pa ovo možda jeste tačno, možda jeste ovako ko što oni kažu. Ali nemoj mi reći koju, samo reci da ili ne, to me zanima. Mislim, ako jesam, ne mogu da se sjetim, moguće da jesam kao dijete, ali sad ovako napamet ne. Nisam povjerovao u dijete sa anđelskim krilima koja je rođena na Kosovu. Pa dobro, mislim da je to taman dobar završetak ovog razgovora i stigli smo do kraja. Hvala ti još jednom puno na gostovanju i hvala ti puno na odgovorima i da kažem, nadam se da smo donekle raspetljali sve ovo što se dešava oko koronavirusa i teorije zavjere i da će neko zaista nešto izvući iz ovog našeg razgovora jednom kad se on nađe na internetu i na YouTube. A ljudi, vama ostalima, hvala što ste gledali i vidimo se u nekoj od narednih epizoda. Do slušanja.